Bila sila ko tiya, kermolya. Muan putri bawelnya amat tinggal dalam padang malon. Pas ada kelira begitu, pengen ada gedung. Depak mon setia. Tak nangka je lagu mulia. Dia apa kakek kelaku dul? Pakai kalender rek celorek. Saya nggak mau pindah kaki saya tak ada. Benih kayak mana ketap. Kayak mana kalendernya? Ya rap, Mamat. Tarik makai kaki pada akhir semulia. Iya engkau lah tahu dul. Makai engkau pada teromulia. Kayak nggak tengah kakek. Cuma yang pakai uru abali kakek sampai ya mulia boleh lah pakun kalender. Saya korek. Kita apa mutlak lah. Masih ngaji dul. Ya tuli mat. Kakek tak ngaji ya. Mun kau tak ngaji ya, cek lagu mulian. Tak akan berdak kena ngaji. Yalah. Dul, apa sambin kakek atau ku kalender dia? Cak makai laku mulian tak kira pada reng ada tero mas. Padahal lah karopan banembut. Lain ban mati tinggal dari. Boleh saya dentel lah mulian laku dari. Putri bawelnya amat tinggal. Tina kok kisah bola ya? Bener kau jangan mati tinggal. Berarti kau adalah punya cewek. Deman santri tak gelem datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai pun tak. Abang kok ribu ni tamu cong kok ustaz kakek cong. Miki tanya ki pakai bi kakek. Masuk. Oke. Gerjeleng geronari. Deman si lain cong. Tahun ning tat. Pola laku pada manan pas tak masuk tat. Bah, cek rengkok setia berde parlon nan jangan kok. Kon ini kita. Iya kalau kau ni kalau. Oke. Bah, kita pun cek pakai bersabak kalau dina. Un pakai tapi kita tak beli kakek. Rut, demah kakek. Yi si ciling mah je yang kok ngi berita beni keranceng. Ya ngaji ya, bah ke pasar ya. Ngaji udah mak libur setia. Ongguan man. Iya. Oh, berarti tang doa mustajab ongko. Yang kok ki mato rahmat pulan antara katuku ya. Saya nggak mat. Tunggu cuma toro kam. Kok toro buat dia enak. Dul, kakek tak masuk ongku ya? Je mat. Mak boleh kakek sing ngonin nah. Makai ustaz sing ngonin nang kok tak akan masuk. Tepak coreng ustaz setero libur. Nah, dari rumah mundul mawin tak masuk, tak masuk mat. Lo karena mati mengucap kakek dul. Tadi itu cobaan. Ya iya. Bisa bau dul, itu ada remah. Cina kok nyusul selain. Dari rumah tak ada rasa. Pron. Demah kakek pasti datang dari sembucai kocak. Ngaji ya mat. Ngaji udah maju orang libur setia. Tan siapa mat? Tan ustad. Ari yang kau nyusul re. Tina keboleh kanak-kanak si lain yo. Kok lo lulus coba gelol lah. Kare masang kocak re. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih Kak Tat. Mak karo ngumbar ke TV kakek cong. Tak boron si lain Tat.
Ya pun polan malam palemanan mungkin. Duh. Ya mun polan tak masalah mah kita masuk acong. Cek reng setia lah karena malam mulian. Tahu dah ya ro, tak masuk kiak kok. Cuma cek saking apa masuk kape. Kok terus beri emut paemot. Ki cek nikah karo awak dua entat. Menabi pada kacepakat ngereng. Bah, enjak cong. Maki karo awak duan kelas rek kudu detik. Ki menabi sini kembali adil tat. Kau dina si lain tat. Lah tina ni ser. Nak kanak keng mulia laku mali ayap siap. Ki biasan polan pai modal bian kasa penting tat. Enjak lah cukup kakek boy. Dek kibik kakek pada pak ke selain ngeding ya. Itu tidak ya cong. Dadi santreria cuman setia lah langka. Kok langkah apa tat? Cuk dun beden bian tat. Kan tu banyak sialem tat. Bah, langka saya maksud bingkor ya, beni langka saya mengandung arti negatif. Langka kuah unik, malarat sarena. Jadi, mun ejaman sati andi manto santrek, ya kudu sokor re. Karena apa? Karena sedupuduna santreria sudah dibekali dengan beberapa ilmu pengetahuan. Paling enje, santreria bisa ngaji, bisa tuan bejeng, bahkan bisa maca kitab kuning. Jadi saya pesen nabi engkau karena laku ria mulian, kabelaki kaca kancana, jaga ahlak ke, bade luar, ya patepak. Soal mun kaki kadung nilai coba bi masyarakat, ya benih kro kaki saya coba nak, makin nyaman pondok ke nampas. Yo keng lah masyarakat lagi ya tat. Mun hula tak bagus, jak pas bagi pondok tat. Mun pas bagi pondok ki hula tak terima. Tak mangkan lah cong. Jadi mun beda orang saya kalau nak orang bagus, cek nis bedaki ke lembaga nah. Cek nis bedaki ke pondok pesantren nah. Karena apa? Sa pengalaman engkau, tak ada pondok pesantren ria saya didik orang bagus tak ada. Jadi sekapin pondok pesantren baik si A, si B dan si C, didikannya sama. Pada adidik akhlak si bagus. Jangan libur. Kami berustad. Saya nggak engkau mesen nah. Mun beri luar, patepak lah kena. Cek kalau pai guru tolang. Cek yang banyak kata tina santreria, tak usahakan ambu mat. Liburan seminggu boy, kurun lagi kalau pai. Padan ben orang elang akal sebab tedung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepon libur tak? Encan siapa cowok? Cepon mah tinggal. Bila mai. Keloro kakinya boleh kau front. Jadi keng kakek sama libur ke santri mat. Ya dena letak ro karo anu. Ingat kakek dia santri setak pato tetero. Mang lo cakan can tadi sede tengah pegel. Ya, parah awas. Laku rekan mulian kan? Kita. Kakek mulia. Oke. Mari tur anak takut tak porop kakek. Mak le temu cek sebedel ben senjo. Apa mi tele ya? Enten tat. Mbian polan engak reng ngocol ke kian. Kemarin minggu dan badan nih pepiar boleh. Enten. Tak ro karon kok tos den tusen tele tangit deh. Iyalah. Bi kaki pada patang sen pesen kaca kancan ya. Yang kok keng pulan beda kumpulan asatit. Ngiding mat. Ki. Tak langkong tat. Selain paring nato rajukan ki. Kaki kan kroy seru made pak pesen bingko benih serono rai. Aduh lah pak ya. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak gena kakek mai. Cuk bingko le serojo. Masuk ki masuk. Isyo orang kok katu, gua marking telak kakek. Jiban ustad masuk, yang kok masuk. Kakek. Ya lah selain kau itu li. Kau ustad guru ro made paman. Tu li. Oke. Bom makai tab deh. Oh iya. Bah, milih ngaleng cong. Masuk ya ada dare. Mak neneng lak jia kakek mat.
Tak cangkulang ya cak aja kan yang ustad. Bah, kau tahu idin nak rut, kau lepak kau ustad rut. Memang masuk. Ayo terus. Belis kiri. Enter. Hop. Bah, kita cara tajuk macam boleh rut, macam boleh. Kita cara tajuk. Tajuk. Magile pa kono, start mat pakai ngaring ngetret mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kau nengi dah satu jajah kancah terkait ban mulian selaku beda pesan dari Ustad. Saya ngak tinggal belian ngiben asyik kan cepat kan. Sekian.